Ja sam Viktor Savić, profesor sam istorije srpskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu i rukovodilac staroslovenističkog odseka Instituta za srpski jezik SANU. Ceo svoj radni vek posvetio sam proučavanju i negovanju srpskog jezika. Bio sam u grupi od nekoliko nastavnika Filološkog fakulteta u Beogradu i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koji su bili okupljeni oko Matice srpske ili kroz Odbor za standardizaciju srpskog jezika i reagovali smo u trenutku kada se pripremao ovaj, možemo reći, nakaradni zakon o rodnoj ravnopravnosti i naravno posle donošenja tog zakona skrećem pažnju da je zakon donet bez konsultovanja organa struke. Među organe struke upravo pre svega ubrajam ove dve ustanove koje smo ovde naveli, a između ostalog Matica srpska je u stvari najstarija srpska kulturna i naučna organizacija koja kontinuirano postoji, eto već sada oko 200 godina. U suštini ona ima identitetsko bavljenje duže i kontinuirano više nego sama država Srbija, koja zapravo ne vuče svoj kontinuitet prema Srbiji koja je nastala u prvom ili drugom srpskom ustanku na početku 19. veka, nego vuče kontinuitet prema administrativnoj tvorevini u okviru Socijalističke federativne republike Jugoslavije iz vremena Drugog svetskog rata. Dakle, donet je ovde jedan zakon koji je zaobišao lingviste, a zašao je u samu lingvističku problematiku. To je kao da je donet neki zakon koji se tiče zdravstva, a da u njegovo donošenje nisu bili uključeni organi medicinske nauke. U ovom slučaju propisane su vrlo rigidne odredbe koje su obavezujuće karaktera, zadiru u školski sistem, ne samo u javnu upotrebu. Osim toga, ovaj zakon na jedan čudan način briše razliku između standardnog jezika, narodni govor, različitih varijeteta i u suštini zahteva jezičku i svaku drugu primjenu i u privatnoj sferi. Dakle, ovo je jedna potpuno neočekivana, zaumna, neverovatna situacija za sve nas. Dobijamo jednu drugu orvelovsku realnost u kojoj verbalni delikt zapravo se kažnjava milionskim kaznama. Ukoliko recimo ustanove poput Matice srpske i drugih, a Matica srpska je ta koja objavljuje normativne priručnike srpskog jezika, znači ukoliko sama Matica srpska se ne bude pridržavala ovih jezičkih odredaba. Ovim zakonom se između ostalog propisuje upotreba rodno osetljivog ili kako se tamo još kaže rodno senzitivnog jezika. To je direktan prevod sa engleskog gender sensitive language i iz toga se vidi da ovde nemamo zapravo pojam roda onako kako ga mi shvatamo, nego je to zapravo pojam gendera, zato što je iz engleskog sex je direktno u prevodu pol, a gender je direktno u prevodu rod. Rod u ovom smislu reči je u stvari jedan društveni konstrukt, pa tako, iako se promoteri ovoga zakona upinju da objasne da se ovaj zakon bavi pravima žena i njihovom većom vidljivošću u društvu, to zapravo nije tačno, jer tamo u samom zakonu, čini mi se član 6, se definišu pojmovi i kaže se da je rod, pa se definiše šta je rod, shvata se da je to društveni konstrukt i odvaja se po definiciji od pojma pola. Dakle, u zakonu se uopšte ne govori o polno osetljivom jeziku, nego se govori o rodno osetljivom jeziku. Naravno, mi ne branimo nikome, niti pojedincima, niti grupama koje žele da se koriste ovakvim jezičkim izrazom. Ima prostora i u našem jeziku i u našem društvu za sve, ali se ne možemo složiti s time da se to nametne svima nama bez mogućnosti našega izbora. I da to bude, kako bi mladi danas rekli, po defaultu. To znači po defaultu mi se svi moramo izražavati tim gender sensitive language-om. Neću ni da koristim više taj termin koji oni koriste da bi prikrili realnost, dakle rodno osetljivim. Zato što sama imenica rod u srpskom jeziku izaziva pozitivne konotacije i povezane sa rađanjem, sa srodstvom i tako dalje, a ovde je posredi nešto sasvim drugo. Rod u ovome zakonu zapravo je dakle društveni konstrukt i kada se tu kaže žene, tu se ne misli na žene po rođenju, nego se dakle, što nije ništa sporno, ali prosto treba govoriti istinu, dakle tu se misli dakle na one ljude koji su ili rođenjem žene ili su se izjasnili da budu žene ili su privremeno ili su promenile pol da bi bile žene u takvom jednom rodnom određenju. Obrnuto kad se govori muškarci isto se dakle podrazumeva slično. Pa prema tome,
ono što se ovim zakonom na posredan način propisuje, to je upotreba takozvanih femininativa i maskulinativa u zvaničnoj nomenklaturi. Dakle, kada kažemo astronomkinja, astrološkinja, psihološkinja, armiračica betona i tako dalje, tu uopšte ne mislimo na ženu kao prirodno dato biće, nego se misli dakle na ono biće koje se može biti i muškarac i izjašnjava kao žena. Prema tome, to su, da kažemo, etikete pripadnosti određenim dženderima. Dakle, tu već nastupa problem zato što se ukidaju prava i slobode. Zato što, dakle, svi mi koji imamo srpski jezik takav kakav jeste, sa svim svojim vrlinama i manama, automatski smo u stvari određeni kao dženderi. To znači i ja više nisam profesor u značenju onom koje se do sada podrazumevalo, nego sam u jednom potpuno novom značenju koje podrazumeva odeljenje, dakle odvajanje muških džendera od ženskih. Dakle, kada se za mene kaže da sam ja profesor, to znači da sam ja muški džender. Kada se za ženu kaže da je profesorka, odnosno onako shvaćenu ženu, to znači da je ona ženski džender, a ne da je na onaj način kako smo mi to do sada shvatali. Znači, srpski jezik ima naravno normalne imenice poput učiteljica, odbojkašica i tako dalje, ali to nije isto kao ovo ovde. I uopšte ne treba tradicionalni pojam femininativa mešati sa ovim novim pojmom. Moram da istaknem zadivljenost načinom na koji su delovale kolege iz Čačka, iz udruženja koje neguje uspomenu na delo Vuka Karadžića, što je u stvari ogranak Vukove zadužbine iz Beograda, i moram da pozdravim njihovu inicijativu i njihov trud da se čuje glas, da to ne bude samo u Beogradu, nego da se čuje u celoj Srbiji. Udružimo se svi, oglasimo se i recimo šta želimo, a šta ne želimo. Ne možemo dozvoliti da se prisiljavamo na upotrebu jednog srpskog jezika kakav nikad u prošlosti nije postojao i na kraju krajeva kakav jezik nigde na svetu i ne postoji. Dakle, ne možemo pristati da srpski jezik bude jedna veštačka struktura u kojoj je udobno samo jednoj manjini, ali ne i svima nama. Hvala vam.